بإذن الله دبلت تقوى سي وني أندبل أمة كيني أمة إسلاما وني يرو ديرا إسنغافا نوف وني بيكوك أبدا وني نو إسنغافا نهندو تاتي تاتي أسين درتي نمني إبلا ما أول إسلام تهي جنان إدو إني اتصالات مغازينا كريسيني في سغالي قدفتو بني في أفا كيسا قبئيسيني قرآن قبئيسيني أتا قرآن كيسا قرآن جمعة اتصالات ماجرة تيمي غافتوكو أستاذ طالب رد الله نوجي ولايتا كيسا مغالا ديمتو رفني كما واتكن قمن إدو مسجدا سوقات الربربان نجتشو مسجدني توكوتشن جيرو إسلامني نما لما تجيرو قياسا كانوا مامي لا مسديد ولايتا كيسا نما هغانا كان قفا تجيرا إيغاسي ميدا تشيتانا بالنجنة بربان نمني توكو مليون كنة أرقى باسم بيتو الرجران نمني مسجد إجارو اللي أرقميجا الله أكبر والله نمني لفا بيتو اللي أرقميجا سن اللي انتهي جيتشو أرقى نتيوني أمة سداماتي إدوك أبرئي بالنوف كهف اللي كانان اتدود إدري إسلاما إجار رافي دachii qabrii binnaafi hin danda'ama kuni nuti Itoophiyaa qofa gaafachuu keenyaa miti alam addunyaa gaafataa jirra akkanaami ka Awurooppaa Ameerikaa Awustiraaliyaa jiru hunda waan gaafataa jirruuf xiqqoma hiixattan guyyaa biraa bitamee isin dhageessifnaa mee isaan kun nama guddaa sidaamoo ta'u wajji afaan sidaamaatiin maal akka istiibaa sidaamanyaa qoonqaa Gaancha hoo yuutune kaa jira galantee munaa ninke loo yannaa mishiinete giddooti keeshinoommuhu mishiinete giddoo ani tunaasetti dirooti keeshoomuhu keeshoomuhu giddoonni dee musliimnettete shaadaati goommuhu higummoo kawaa loo yannaa dancha cuyeeti leelleonkehu iso marre kanneenti wofcote mini nodinonke iddirete fushine noenke fushine hoolla noenkena kuyira kaadlenke shiinete mine ani keeshoomu yaa'u tunaasetti dirooti ani mana intee keessatti ka ture waggaa 18 ture Allahu akbar akkuyi giddo keeshoomu hunni fule ka'eenti daawwa daggeena musliimnetti higoomu achi keessa ka ture haga da'awaa dhufanii sheenni keen haga dhufanii nu gorsanii jennaa amantaa sun nu barbaachisu amantaa kanatti deebi'a amantaa bareedaa kanatti deebi'a jedhanii jenna akkasitti deebi'ee higummohu kabira loo fatanaate ananke itirate asinehu haga deebi'ee fatanaa guddatu nurra argame misoone kayinni iddirete giddooti fushiteonkehu pheenxeen iddirii keessaa nu baaftee jirti seeru giddooti fushiteonkehu amma fakkeenyatti iddirii nama du'etti amma seera qabna nu asiini sidaama keessaa akkasitti nama du'etti ka qishatantu jira kana keessaa nu baasanii jiranii koye fushituunke bote dagurree muslimneettineete amandoomuhu haga kana keessaallee nu baasanii amantaa keenya dhiibnu amantaa islaamummaa jennee qabannee jirra shaashamanne haadhadhee nanke shaashamanne haga nu fidanii hakkiin gumuute ani waalchiraa xaanni hunnee mosite mancho gante qiiqite abbite ashii onte sa'atinni bayedhee barra amusete soodara min abbite worte barandaho haga ani shaashamannee deemee nama amma isa hin balleessina jettee nama ajjeeftee kaatee nama tuntee caccabsitee balbala kiyyatti fiddee keettee hashii onte sa'atee dagge halkan sa'as shanitti sagalitti dhuftee manchuu waalcho kiraanoonaa haadhi minira fanteti ho'e namichi du'aa jira mana keetitti fuudhi naan jette sheekichaa onna haajichaa dawwale shee maziida imaa maziidaatii fi bulchaatti bilbilee yoo jedhu maaye togoro solos insaraati kuloomuhu hojii akkanaa narra hojjatteetti jedhee akkasitti isaanii bilbile manchu akko galeenna malga wuradira poolisita azaa jirte dawwolle achiin namichi achi bulee jennaan aanaa malgaatitti bilbilanii poolise daggeeti kaayesiyohu poolisi dhufee kaase mancho shiwa ikkino ane shiinote mininni hamaanooteti agurite egibeennaati namichi shibaa ka ta'e achitti amaanootii kana dhiisi naan jette jennaan ana amaanootiiti dhiifadhu jedhee hattenne xiratenniiti agurre dangoomuhuna kana waan ta'eef isanumatti dhiibnee dhumneerraa xaa kaayee wana waamanonke udino buraaru waamaanke sharminu waamaanke gonneti masgiidi waamaankeeti yinoomodhe utaagaa duraanii amma hin wayita himannu kanu awwaalu hin jiru kanu awwaalu abboonni as garanaan jira washarminni garanaan jira buraarri garanaan jira jalasantu dhufe nu awwaala jenne akkasitti abdannee jirra gimbe cuqneeti amandoomuhu akkasi dinnee qabannee jirra xa'uulla hirtinoenke amma lafa nu bittinii jirtanii taaga xaphidhoomoti wofcote minigatinonke ta duraa gaafanne mana wofcootu nu hafee jira islaama kobiicho didaaqinannine badheraati qolle fushinaenkehu asittiin daakatan jedhanii baabura keessaa nu baasaa jiranii wofcoo keessaa madarasaati xaphidhoomuhu madarasaa gaafannee jirra ijoollee teennaa bakka biraatitti oolaa jirti pheenxee walii oolaa
fuudhaa jirti achi guddataa jirti waan jarri jettu fudhataa jirti kana gaafannee jira madarasaa naannoo ijaaramu jennee madarasu mina mannoon kee yine isira marre hindiiddoon kee fudhineeti bidhinoomu himimmaa boonnee dhaqnee isaanitti haasofnee dhumne tenne ana ka'ee mannu loboo daa'ee aanni noon kenna kana keessa ammoo namni nama gugurdatu dhufee seenaa jira lamu agan inni daawwa afaannen keetiin oomuhu ji'a lama da'awaa nuu bana nama heddutu seenaa jira tenne kineemoti ixirateetiin oonkehu tana ka jennutu nuu jira waan kanatu nuu jira ninke kidhe massaggi ninkeroo yoo isin nu ooftani ninke badhenee hinge'numoro nu isin duuba yoo deemne tini diine aananke keeshitawo diiniitu nurra turti ninke no taqabballe adhineemmo nullee taqabballee fudhanna maganu no taqabbale adhaonke rabbillee hin taqabbala alba ka'ee kiristaanu giddo so'neeti keeshinoommohu nu wallaalumaan pheenxee keessa turre hakkiichikkiniti fulle hingoommooxaa achii baanee amma gara islaamummaatti deemne anera mini i'ama haati warra tiyya ani shaashamannee tedda higii shaada ka yuummo yannara ani haga shaashamannee dhufee shaadaa deebi yoo jedhe dika eemmayteenna in ka'u ani shaadaa hin deebi'u goowakki gorreemmo yeennaati ka'yo morma keessi qala jedhee jennaan deebitee jirti shaadaa mayera yaata soommo'ne maali wanni ani isiniin jedhuu barbaadu tini kapho dikkitiyo tun sobaa miti dhuguma akka waabeeti affiyoohu wallaa naannoo ollaan illee argee jira kidheti nannuuxan inkira hindiiddo daggenoona ka isin jettan nu immoo imimmatu nu dhufee jira aananke uurrenke di to'attinoona to'attenke nu to'attanii hin jirtanii nurra dhaabadhaa nu to'adhaa jedhan ani moti geesha callaati jazakumullahu Allahu akbar Allahu akbar walumaa galatti akka mata hidhaatitti obboleeyyan teenya namni isaan itti dhaamataa jiran ustaazan gugurdaa kanniin nuti rabbiin uf duubaa qabna ba'ada rabbiitii dhibbarraa dhibbatti ummata islaamaa uf duubaa qabnaa jechuu akkanumaa mi dubbiin man farraja an mu'minin kurba ilaa aakhiri ilhadiis namni islaamarraa cinqee saaqe cinqaa duniyaa aakhiraa rabbi irraa waan saaquuf namni 50 kennitee ni jettu ka 10 kennitee ni jettu rakkoota achii olittu ani dhuunfama qabrii islaamaa sidaamaaf bite namni jettu yoo jiraatte dhuguma dubbachuudhaaf akkaawuntii teenarratti ergii ni binnaa yegiddi tunillee izni rabbiitiin hin taate nuti sidaama muluu keessa deemnee diin qabsiisuu henna namni nu waliin keessa deemtu mana teettee ka mallaqa nu ergitu kayaanni kan keen wajji amma booda haga gaafa duniyaa irra godaanuutitti miseensa keessa namni jedhu galmaa'ee nu haa eegatu akkana barbaanna malee nu amma sirichaa haga duniyaa irraa godaanu haga gaafa duniyaa irraa godaanuutitti qaamaanillee isin bira hafu yaadaan isin waliin jiraa ka jedhu amma booda nu jala galmaa'u nulle ammoo haga rabbi nu jiraachisu haga rabbi nu jiraachisu ummata islaamaa kaddamnee dukkana ganda dukkana kufrii fi shirkiin keessa jirtu guutuu isi maadaama ruhiin teena jirtuuf ummata islaamaa kaddamu fullee qophiidha اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله محمد إسن الله سداما إسن الله إسن الله سيد مكانا أرمينيا تجلالات amaarinya chiralu amaarinyam ni sidaminyam orominyam الله تجلالات استيبا أمارنيا أندلا أند جزء زيلا بأمارنيا بكسالة مثلا إنيا يجوما سوتش ما هونون سوست ماتو أمسا سو اللي سلموا يلا بأمارنيا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ያው እንደምታውቁት እዚህ ጉጉማን ነኛ መልጋ ወረዳ ነን ሲዳሞ ክልል መልጋ ወረዳ እዚህ ጉጉማ አካባቢ ነው ጉጉማ ከተማ ነን እዚህ መስጊዱ የተሰራ እነርሱ ከመጡ ወዲህ ብዙ ሰዎች 350 ሰዎች ነው የተሰለሙት በቅድሚያ በባጥሎችና በካፍሮች ውስጥ ነው ያሉት አሁን ወደዛ ከሄዱ በኋላ ከቤታቸው አባረሩ መቃብራቸውም አሁን ልዩ ከድርም ውጡ ከገንዘብም ውጡ ያው የምንሰጣቸው የሞት ጊዜ የምንሰጣቸው ገንዘብም የላችሁም ብሎ አማከሩ ወተናል በቅድሚያም ወተናል እኛ ወደ አላህ ከገባን ወዲ አላህ ሀብታም ነው ያሉት የምንለቀስ ጉዳይ ነው ስለዚህ አሁን አገራችን ጨለማ ነው ይሄ ጨለማ ያለው ሰፊ ህዝብ አለ ሰፊ ህዝብ ያላችሁ ቋንቋ ብቻ ስለሚያስቸግረኝ እኔ ባጭሩ ይለቃለሁና እንድትተባበሩልን መድረሳም እንዲቆምልን በቂ ዓለምም እንዲገባልን ሰዎቹ እንደ አፈር እንሰለማለን ሰዎች በግልጽ የሚናገሩት ይምጡ እያሉ ነው አላሁ አክበር ማሻአላህ ምናልባት እኔም ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ያላችሁ ውድ ወንድሞቼና እህቶቼ በአማርኛ ይህንን አጠር አድርጌ ለማስቀመጥ ይፈልጋለሁ እኛ ያለነው በሲዳማ ክልል በመልጌ ወረዳ በጉጉማ ከተማ ላይ ነው እዚህ ጋር ብዙ ሙስሊሞች በፊት ሌላ ሃይማኖት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ወደ እስልምና ከ350 በላይ ገብተዋል ላኪን እነዚህ ሙስሊሞች ከሙስሊሙ ወንድማማቾች ትንሽ ነገር ነው የሚፈልጉት አንደኛ
ዲንን የሚያስተምር ሰው ይፈልጋሉ። ሁለተኛ የማስገጃ ቦታ መስጂድን ይፈልጋሉ። በሶስተኛ ደረጃ የመቃብር ቦታ። ምክንያቱም በፊት ከጴንጤዎች ከተለያየ ሃይማኖቶች ጋር ነው ሲኖሩ የነበሩት። ካሉት ማህበራዊ ህይወት ሙሉ በሙሉ አግሏቸዋል። ሌላ እርምጃንም ወስዶባቸዋል። እነሱ ግን ህይወታቸውን ለእስልምና ሰጥተዋልና አሁን እቺን መሬት ምናልባት ከ2500 ካሬ በላይ ለማግዛት ብለን ይሄንን ነገር አይተናል። ከዚህ በኋላ ሙስሊም መቃብር የለውም ተብሎ ነው የተወሰነው። እንዴት ሙስሊም መቃብር የለውም ብለን ከኡስታዳችን ጋር እኛ ከአላህ በታች ለዲን የሚኖሩት በዲን ለዲን አጋዥ የሆኑት ወንድሞች ስላለን ኢንሻአላህ ይሄንን ነገር እንገዛለን ብለን 400 ሺህ ብር ነው የተጠየቅነው። አንድ ሰውም ሊዘጋለን ይችላል፣ ሁለት ሰውም ሊሆን ይችላል። ይሄንን ቃል የሰማችሁት ነገር ሰዎች አካውንቱ በዚህች ፔጅ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አላህ የረዳችሁትን ያህል ለአላህ ብላችሁ የሙስሊሙን ወንድም ጭንቅ አስወግዳችሁ የቂያም ቀን ችግሮችን አላህ እንዲያወጣችሁ የምትከጅሉት ሁሉ በዚህ ነገር እንድትሳተፉ ለማለት ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።